دوه بشوه روسیای و کشان خواج سوریای راگهاند. پشتی 5 سالان جه شورشا سوریای جه نفشکه ده و بلاوازبونا رژیما اسد برانبری اپوزیسیونا سوریای روسیای اشکره و بشیوه کی زندی دستیوردان ده پرزگریکا سوریای ده کر به هنجتا شر لدیجی رخستنا داعش یا تروریست. لید بکار آنینه ده روسیای سر صادی 8 حتا دهان تنه تروریست داعش آرمانج دکر. برو واجی بحرا بیتر اپوزیسیون آرمانج دکر. تاکو روسیای کاری بو بنگهن لیستکه ده سوریای ده بگهاره. و باکور گوندوارن حلبه جی تشت نما بو کو به ستاندن جعالی هزین رژیما اسد. رژیم بهز کت و پارێزگاها حەلەبێ jî hate dorpêçkirin û danûstandinên Cinêvê jî ber bi têkçûnê çûn. Di wê derheqê de Tirkiyeyê balafirek Rûsî anî xwarê û peywendiyên her du komaran gelekî xerab bûn. Her wiha peywendiyên Rûsyayê û kendavên Erebî jî ber bi xerabûnê ve çûn. Gelek çavdêran pêşbînî kirin ku wê şerekî cîhanî çê bibe eger hal ev hal be. Lê Rûsyayê û bi hevbendiyekê bi Amerîkayê re karî bû agirbestekê çê bike li Sûriyayê. و هر دوی قناغی ده ما تفگرین بالکش ده دوری ده دیتن دما مدید که سروک وزیر ترکیه سردانا طهران دیگه. روسیای دوه بشوه وکشاندنا خواهج سوریای راگهاند پشتی زیده تری 4119 لیدان آسمانی سوریای ده. دما پرسا وکشاندنا روسیایش بردف که شانده اپوزیسیونی سالم مثلت هاته کرن گوت ام چاوانیا وکشاندنا روسیای نزانن. شروفکرین سیاسی دبیجن که پشتی ولید المعلم گوت بشار هیلک سوره روسیای به وی وکشاندنه گواشتنه که لسر رژیم اسد دکه تاکو دانستاندنین جنیوی بسرکوه. رژیم اسد جی هلویستا خواه بدر راحتی داخویا کرن که روسیای پشتی اولهی آنی و آرمانج خواه جبجی کرن لی همو هزین خواه جه سوریای نوکشاندیه. لهن شروفکرین سیاسی دبیجن که روسیای نخواست خواه بیتر ده حریرشکا سوریای ده بهله. حسین شاکر، آرک.